Di nav dilê Ewropayê de welatek heye ku ji bo gelekan cihê pirsiye. Dipirsin, çawa vî welatî di şerê cîhaniyê duem de got, ez bêalî me û paristî me. Çawa dibe ku ev welatê ku ne endamên NATOyê ye, kes bela xwe lê naxe. Dibe ku we fêm kiribe ku ez behsa kîjan welatî dikim. Swîs yan İsviçre. Swîs welateke ku ji te aliyan ve nagihêje deryayê. Wek pakêtekê ketiye navbera çar welatan de: Almanya, Fransa, İtalya û Awstrûya. Kengî behsa Swîs bêkirin ti cara mijar ne şer û pirsgirêkên aboriyê ne. Her kesê ku bibêje çima ew qasî cuda ye, ji ber ku dîroka wî welatî nizane. Swîs welatek biçûk e û her beşekî wê bi zimanekî da axivin û niştecihên wê nêzîka 9 milyon kesan e. Em jî kîjan alî ve temaşe bikin, dibînin ku welatek balkêş e. Ji bo ku em bizanibin çima wisa ye, divê em vegerin Ewropaya kevin. Di serdema Romaya kevin de cihek bi navê Swîs tunebû. Ji ber beşek ji İmparatoriya Romayê bû. Piştî Romiyan Alman tên wê navçeyê kontrol dikin. Piştî wê Şarleman tê ku yek ji padîşahê Frankan bû û piştî wan tevan İmparatoriya Romaya pîroz tê. Di sala 1291 mîladî de xelkê sê beşên Swîsa îro bi hev re bûn yek, da ku xwe ji bin desthilata Romaya pîroz rizgar bikin. Divê em zanibin ku İmparatoriya Romaya pîroz desthilateke çend neteweyî bû ku di çaxa navîn de çêbibû û bi destê Napolyon di sala 1806 mîladî de hat hilweşandin. Em vegerin ser Swîs. Ew beşên ku bi hev re bûn yek, yanî beşê Unterwalden, Uri û Swîs bi hev re welatek ava kirin. Van her sê beşan di navbera xwe de peymanek nivîsîn û dewletek ava kirin û cara yekê Swîs hat dinê. Dema digêje sed sala 15 van sê beşên Swîs sê bajarên sereke hene: Zûrîx, Lozern û Bern. İmparatoriya Romaya pîroz ku welatekiya çaxa navîn bû, ji çêbûna Swîs gelek aciz bû. Dixwest ku di yekem derfetê de wê xirab bike. Ew beşê İmparatoriya Romaya pîroz ku êrişî Swîs dike, Awstrûyayî bûn ku beşekî wê împaratoriyê bûn. Di sed sala 14 de Awstrûyayiyan di her derfetê de êrişî Swîsiyan dikir ku piraniya caran Swîsî serdiketin. Awstrûyayên Romaya pîroz dîtin ku bi Swîsiyan nikarin, di sala 1499 de çûn bi Swabiyan re bûn yek, da ku bi hev re êrişî Swîs bikin. Swabiya jî beşeke Romaya pîroz bûn. Her dukan bi hev re jî nekarin Swîs bin bixin. Heta li hevkirina her dukan di berjewendiya Swîs de bû. Ji ber ne çar bûn li gel Swîs peymanekê îmze bikin û li gorî wê peymanê rûberê Swîs mezintir jî bû û serxwebûna wê jî hat naskirin. Piştî wî şerî Swîsiyan xwe bihêztir dîtin û ji aliyê Fransa û İtalya ve bi pêş de çûn û hineke din jî snûrê xwe firehtir kirin. Wî demî rewşa Ewropa gelek xerab bû. Ji ber her bajarekî hakîmeke xwe hebû û her tim bi hev re şer dikirin. Wî demî hikûmeta Mîlan û hikûmeta Venîs tevî beşeke Fransiyan êrişî Swîs kirin û pêşî li Swîsiyan girtin û ji wara gotin paş de vegerin. Dema Swîsî vekişiyan wan jî dest jê berda. Di sed sala 15 de Swîsiyan protestan nas kir û beşekî zêdeyê wan dibin Mesîhiyen protestan. Piştî wê yekê Swîs dibe du alî, ji ber beşeke wê Katolîk bûn û beşeke zêde jî protestan bûn. Lewra şerê navxweyê Katolîk û protestana dest pê dike. Xala balkêşiya wî şerê navxwe ew bû ku
چه قاسی دا آلی اولی دا به هفره دناف شهر دا بون لی همویان پارستنا آخا سویس پیروز دید و ندخستن او شربه به سدما پارشبونا ولاد. بالکیش نوسا. اف فکر پیروزی ولاد دناف براواده بو سدما آشتیه و سویس یک گرتیما. 200 سالان اف ولاد لکیلکا امپراتوریا رومایا پیروز بو لی روما تجارا او با اوایی که فرمی قبول نکر. د انجام ده دمادگی جن 900 سالا هفده روما به فرمی سویس نزدیکه. tam دوی دمی ده لفرانسا ناپولیون بهیز بویه و پرانیا اوروپا سویس جی دناو ده داگیر دکه. او سویس دکه ایالته که فرانسا. سویس 20 سالان لجیر ده سلاتا ناپولیون دمینه و پشتی وی دیسان سر بخواده به. جبیر نکن، جوی دما کو سویس خو جروما یا پیروز جدا کری و پیوه هر تن دناف شهر ده خو بی آلی دبینه. جبر وی ناپولیون بی شهر سویس کنترول کر. جبر سویسیان بریا وی گوتو بون کو او بی آلی نه. پشتی کو فرانسی ج سویس درکتن پرزگریکن اولی دیسا دست بکرن. دمجارا ریوه برنا ولاد ده کاتولیک و پروتستان دیسا به هف کتن. ناکوکین وان گهشتن وی آستیک و هندک مابو دیسا شری هف بکن. لی جبر هر دوکان جوالات خو حز دکرن کاتولیکین کو هجمارا وان کم تربون پاج ده گاواویتن و حکومت که دست پروتستانا. دولتانو یا پروتستان ده سالا 1848 ده آواد به و دست بکاردکه. حکومت پروتستان ده سال 1848 ده دستور بنگهی نیا سویسی دنویسه. ام دکارم بیجن دستور خویا بنگهین وکیا آمریکای نویسین. وی دمی دستور بنگهی نیا آمریکای tam 7 سال بو هاتبو نویساندن. فرق ناوبرا دستور بنگهی نیا سویس و آمریکای اوکو سویسیان ده بشه که دستور ده نویسینه کنگی پیویست بکه دستور دکاره وره گوهرتن. لید دستور بنگهینیا آمریکا ده خالک و هاتونه و تجاری نکارن بگوهرن. اندگیجن سال 1914 آگری شر جهانی یکم پیکتیه. ده شر جهانی یکم ده شر هری دجوار دنابرا فرانسا و آلمانیا ده بو که هر دوشی جیرانین سویس بون. جبر سویس هر تن بی آلی بو هر دو ولاتا جی او به آلیبوناوی قبول دکرن و ایریش سویس ندکرن. همان تشت دشر جهانه دوم ده جی چه بو. آلمانیا یا نازی همو ولاتین در دور خود داگر دکه جدر وی سویس. جبر او دبیجه او به آلیه. دشر جهانه دوم در راست سویس به آلی بو. لیج دلوه لگل آلمان بو. جبر زیدتری صده 6 سویس آلمانن و زمانی وان آلمانیه. سویس هنک جاران خواست بکوه ناو یکیتیا اوروپایی لی او یک تجاری امزن نکر و گود بهلن بلا ام به آلی بمینن. نها صده 64 سویس آلمانینه، صده 22 فرانسینه، صده 8 نیو ایتالیایینه و صده 5 نیو جی جنتوین دینه. وان نتوین جدا به هوره ولاتک چیکر نکو مزنترین هیز جی نکارت شتکی لی بکه. ام دکارن چیبونا سویس به رومایا پیروز و گره بدن. رومایا پیروز ولاتک چاخا ناوینه و به دار زوری دستلات و باوری آخوا فرز دکه و هر تم آلوز بو. سویسیان نخواست بمن بشک جوان و اف دا خوازاوان بو بینگه ها آواکرنا کنفدراسیونا سویس. وی نیزیکاتیا وان یا به آلیبونه هشت کنفدراسیونا و بردوان بکه جشر نافخواه رزگار ببه د دو شرین مزنین جهان ده به سلامتی جه درکه و ببه جه که به اوله که مزنترین بانکاین جهان جی لور بین آوا کرن.
bankayên ji her devera cîhanê kesan perê xwe têde razandîn. Rîska ji destana pere û îflaskirina bankayan di asta sıfır de ye. û ti agahiyên bankayan yên di derbarê xwediyê hesaba de bi ti şêweyê dernakevin ji derve.